Abana, iki gitabo ngiye kubasomera cyitwa Amatungo yo mu rugo. Iki gitabo cyatunganijwe n'inzu y'ibitabo yitwa Cactus Publishers. Inkuru yanditswe na Uwera Jane, yashushanyijwe na Niyonzima Isabelle. Nitwa imbwa, ndi umwe. Twitwa inkwavu, turi babiri. Twitwa inkoko, turi batatu. Twitwa imbata, turi bane. Twitwa ihene, turi batanu. Twitwa intama, turi batandatu. Twitwa inka, turi barindwi. Twitwa injangwe, turi 8. Twitwa ingurube, turi 9. Twitwa dendo, turi 10. Abana, aka gatabo ni ak'inyamaswa katwigisha kumenya amatungo yo mu rugo, kakatwigisha no kubara. Murakoze.